Назифа Каримова. Это ее слова. А музыку к этой песне написала моя старая, добрая, знакомая, замечательная певица, заслуженная артистка Республики Татарстан, заслуженная артистка России. Написала музыку к этой песне Наиля Фатехова. Наиля! И мы, Наиля Белян, хотим спеть песню, которая называется «Булык». Поехали! Bizning tumanning to'ylarına bakma, Tatar uğramları, Moğlar Tukay gibi damlı Musa Celil. Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp. Göz yaşlarına giş, meste boşanmı, nişe asırında, oluşuna boğum, Tatar turunda türlü sistemi. Bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp. Tatarıstan şiir, sözünde Tatar'ın yürek gönlünden. Bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik. И заслуженная артистка Республики Татарстан России Наиля Фатехова. Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik, bergayat men yaşayıp, Berbullik. Татарстанның һәм Россиянең атказанган артисты Наиля Фатехова. Татарстанның атказанган артисты Марат Башаров. Наиля Фатехова һәм Марат Башаров.